Na mi amukela ka Alcoh the Composer channel. Loko ri ka mi nga si za mi subscriber ma tshamelini kombela leswaku mi subscribe mi like mi tlhela mi share van'wani ku endlela leswaku va ta swi twa leswi na n'wina mi nga ta va mi swi twini kumbe ku swi langutisa. Ka video ya namuntlha ni ta va ni ri karhi ni vulavula hi 10 ya matiko lama ma nga na matimba swinene loko swi ta eka vuhlayiseki bya tiko kumbe military laha misaveni eka lembe leri hi nga le ka rona ra 2022. Ta va ni ri karhi ni langutisa swihlawulekisi swo karhi leswi ku nga swona swi endlaka leswaku matiko lama hi ma pimanyisa kumbe ku ma compare. Ni ta va ni ri karhi ni languta swihlawulekisi swo fana na military ya tiko, budget ya military, number of aircraft, na available manpower na labor force na swin'wana leswi no ka ni nga swi tayangi kwala. Ni ta twela hi ta n'wina tindleve. A ni nge teki nkarhi. Hi tiko ra vu-10 i Brazil. Power index rating 0.1695. Total population laha ku vuriwa nhlayo ya vanhu lava va hanyaka eBrazil 211,715,973. Total military personnel lava va ri karhi va vula vanhu kumbe va ri karhi va vula vanhu lava va dealanaka na vuhlayiseki bya tiko, ku nga va maphorisa, masocha, ma-security na van'wana na van'wana. 2,074,500. Aircraft 696, fighter aircraft 43, dedicated attack 77, attack helicopters 12, combat tank 439, total naval asset 112 na 1 aircraft carries. Defense budget leyi va yi tsale hi ti-dollar ta le US yi hlayeka hi ndlela leyi 29,300,000,000 US dollars. Tiko ra vunayini i Pakistan. Power index rating 0.1572. Total population 223,500,636. Total military personnel 1,704,000. Aircraft 1,364. Fighter aircraft 357. Dedicated attack 90. Attack helicopters 53. Combat tanks 2,680. Total naval asset 100. Then 0 aircraft carriers. Defense budget 12,275,000,000 US dollars. Tiko ra vu-80 United Kingdom. Power index rating 0.1382. Total population 65,761,170. Total military personnel 275,000. Aircraft 738. Fighter aircraft 119. Dedicated attack 15. Attack helicopters 38. Combat tank 109. Total naval asset 88. Not 2 aircraft carriers. Defense budget 56,042,000,000 US dollars. Tiko ra vu-7 i France.
Power index rating 0.1283. Total population 67,848,156. Total military personnel 450,000. Aircraft 1,057. Fighter aircraft 269. Dedicated attack 0. Attack helicopters 69. Combat tank 406. Total naval asset 180. And 4 aircraft carriers. Defense budget 47,700,000,000 US dollars. Tiko ra vusikisi is South Korea. Power index rating 0.1261. Total population 51,835,110. Total military personnel 6,710,000. Aircraft 1,581. Fighter aircraft 402. Dedicated attack 74. Attack helicopters 112. Combat tank 2,600. Total naval asset 234 and 1 aircraft carriers. Defense budget 48 billion US dollars. Tiko 5 Japan. Power index rating 0.1195. Total population 125,507,472. Total military personnel 319,000. Aircraft 1,408. Fighter aircraft 256. Dedicated attack 17. Attack helicopters 190. Combat tank 1,004. Total naval asset 155 and 4 aircraft carriers. Defense budget 51,700,000,000 US dollar. Tiko ra 4 India. Power index rating 0.0979. Total population 1,326,247. Total military personnel 5,127,000. Aircraft 219. Fighter aircraft 442. Dedicated attack 130. Attack helicopters 37. Combat tank 4,730. Total naval asset 285 and 1 aircraft carrier. Defense budget 73,650,000,000 US dollars. Tiko ra vunharhu I China. Power index rating 0.0511. Total population 1,394,015,977. Total military personnel 3,355,000. Aircraft 3,260. Fighter aircraft 1,200. Dedicated attack 371. Attack helicopters 327. Combat tank 3,205. Total naval asset 777 and 2 aircraft carriers. Defense budget 178,200,000,000 US dollars. Tiko ra vumbirhi I Russia.
Power index rating 0.0501. Total population 141,722,205. Total military personnel 3,569,000. Aircraft 4,144. Fighter aircraft 789. Dedicated attack 742. Attack helicopters 538. Combat tank 13,000. Total naval assets 603 and 1 aircraft carriers. Defense budget 42,129 million US dollars. Tikuravu number 1. Marakala manga masaya ero hetelela. United States. Power index rating 0.0453. Total population 332,639,102. Total military personnel 2,245,500. Aircraft 13,233. Fighter aircraft 1,956. Dedicated attack 761. Attack helicopters 904. Combat tanks 6,100. Total naval assets 490 and 21 aircraft carriers. Defense budget 740,500 million US dollars. Na khensa hinkwenu n'wina mi nga ti nyika nkarhi mi langutisa video leyi. A ni nge vuli swo tala. Loko ku ve na swin'wana mo ka mi nga swi twisisangi ni ta kombela leswaku mi commenta. Loko ku ri na marito man'wana mo ka mi nga ma twisisangi ka leswi a ni swi hlaya, naswona ni nga kombela leswaku mi commenta leswaku ni ta hlamusela ku leswi swi vula leswi loko ku ri ku na swi tiva. Swin'wana swa swilo ni nga va ni nga swi tivi hi Xitsonga ku swi hlamusela, mara ni zamile hi laha ni nga kota ha kona. Inkomu.